Na 17 hodin u cerkvi Svjatih apostolov Petra i Pavla otrimana arhijerejska služba Boža kotru popripa nocog z naših parohijog služel vladika Kirheorhij Đuđar. Potim na 18 hodin i 30 minuti u foaje u Srpskoho narodnog teatru otrimana vistava Pametanje i tirvanje avtorko Heleni Sivč i Lidiji Ramač. Ми ще odlučili того року за Гелену Сивчову. З оглядом, що наповнює того року дешка на єшень 100 річницю від народження. Вона пожила 94 роки, не дочекала ту виставу, розумієш? Але якось було ми мило також опатрити той опус і видіти тот rozvojnu drahu, koju ona mala. Nješka sam vyložila z mojej jednej samostojnej výstavy roboty, ktorá sastavena je z 2 časov. Toto ti kolaži, za tu sliki. I veckal sam detalji z tih kolažov preniesla na e-šarpi. Evo tam, toto so spirjem. Uglavnom maljovane na šarpoh od prirodnih materijalov, od najveće ljenjovo. Novi Sad, jak Evropska prestolnica kulturi, bul domašnji tohoročnej Švetočnej akademiji, kotra počala s himnu Republiki Srbiji Bože pravde i švetočnu špivanku Braca Rusini, kotru odšpival hor Harmonija u provadzenju nacionalnog orkestru pod dirigentsku paličku Mirona Sivča. Po prihoru patrače mali na hodu vidzic i video snimki prej kotrih še predstavili našovi značni umetniki Ljubka Rac, Saša Grunčić i dr. Darko Varga, a na velikej sceni Srpskoho narodnog teatru Katarina Kovač na hušlji zo sprovadzenjom na klaviru vivedla kompoziciju Legenda, a Miroslav Malacko recitoval stihi Mihala Ramača Pismo na selišće.